Lidkin College Shillong is pleased to inform you that it's now offering admission to male and female students. Yes, you heard it right. Only at the Department of Tourism and Travel Management. For a promising career, join 4 years professional program that is Bachelor of Tourism and Travel Management at Lidkin College Shillong. For more information, call to the given number on the screen or visit the website www.lidkincollege.edu.in. Kaseng Voice of the People's Party kalapan bana bakan lej bani simbanta sya ka jingilang jong ka committee jong gi seng san prathai ka banyakeran halor ka reservation roster but ka reservation policy handrai kala raipat ba ka jingsha thangan jong president ka party ubulong MLA jong ka party nanokram constituency uba Arden Miller basoy moj kandangye beteng kat ba sarkar kampat penbet thama ya ka policy. Ia kini lapan benar do ba Arden Miller basayu maj habakentu ye kipai ba kimde bantau ya gino jingklumar da ka bong lada huri hura ka bani onong kande ka sarkar. La ban kada hang ne ba sarkar jelah ne kasi kelapan mi ya ka jing penbena ba kala thau thamai ya ka committee ki seng san perthai ka bani kran halor ka roster system bat ka reservation policy. Ka bakentu lang ya ka kerteng jong ba Arden kumu wei ni ki dikhot hak ti ka committee bat mala ailat ru ban penrung sa arngut ki dikhot ba kinwani simbanta lang hak ti ki jingilang. Kini komiti kan song jinglang la sai kesengi kata ha ka live way terik ujumang arhajar arpulai ha ka por architect no paisengi ha conference hall ka secretariat Hashalong. Uba Arden ulong ba nganlej bani simbenta ha ketik jinglang henrei ngan nompat pensange ia ke jingsat tangan ngin ab ia garai ke bami na ketik jinglang bat lada ke jingkan kam seiso ngin beteng ia kene ke jingki. Hak jong por ne no ilam jong VPP ulong ba ka por kala dei ban penkut no ia ke jing mundur ban ong ba kam judon ke jingi teli habdeng okasi namar layu i bagi paj ba khasi na keleng gi jaka gilaimi ban wan ai jing kersan ia ka jingi ban dawa ban penkala ia ke reservation policy hapo ke jelah. Shushu MLA namolai constituency uba Bright Star Marbanyang ula penbena ba ke jingkhot ia karan ke sarkar halor ke reservation policy ke dei ke jing job jong poj ba ke bri hunyong trap. Kendriam upnar uphoi uwar maram menangami rekawai ke jatri ukasi. Wadam syak bergendon di boyar di mana kejeng kemari di berpensko tu upaka. Dalam persang bertempat bertemprai. Pakai si berpensniu dur yang kali kejeng kejeng. Jadi beliau yang kaya kebetulan tawa. Kata kaya belum review yang reservation policy. Parti kandai penisiam penta hak kata kejegran mereka tong bagi tolong bagi sarkar kandai pan ai ke menjur ban review yang ke reservation policy. Lem konta nganmi nagari ke cakap. Ngan beteng ya ke jisya dengan. Banyak seroban aingu dia play. Paling ba ke jingwai jupi ke bubuan. Ngalong kumlay ke pangalong apa yang kami kepat ke bapak kepada. Idantang kami kisih perhat kisih kumkita ngalang. Bakata kalong kumlo bantay pat yang negeri kisih. Banten empat, banten hapat, bahkan pengajar yang kene kari kebe kisih. Nagan lagi sampau senam di Banua. Yang pula abang syirat malah pembergayaan malah agi sampu yang Islam. The voice of the people party kada lega thong ga basai. Bakadan shibun ki kam bakan apan le. Ban pendet jaga lega cela gaji. Kani kalom tang jingsam. Nin job ye kani. Nin ade le hu ye thma prasha ye bangsa. Kabrang ga tawa kabata yagi kon samla gaji. Nin nangi shakmat anlega job yagani ilangat shibun ke ki chiki gaji kiban pentikna bagadon kalat kababek kababyan namda jomi ki kon samla aga yokam yojam
Katakan kepada parti dan votin yang sibon berpendek yang sibon kiji ko. Hangi PE ke por jong ke JT ke bayat ke galiti ke bajajan. Kesorkar ke kuah oleh ke JT kan kruino. Palaga krui kandon ke jingkruma. Palaga don ke jingkruma kali ke sorkar ke bangkren ke mau ya kata. Namar kata minum syariam hakata ke jingkwa juga sorkar. Ilapan dom, ilapan bidar, ilapan semua senai wahdan boleh syaknan mata laprasni nai minum jit ke galiti kabangun. Yin liap agi cingriap juga sorkar. Minum jit ke galiti bantini jingkruma. Jingkesan ke berkelain ke donkam, lagi jingkesan ke berpeni jikumar dan penpulomno ya kini datang ke sini. Amar kata tahu, ingat kita jika berjaya, ingin konfront berkesorkan, nama kesorkan ke kuai ingin konfront berkesorkan. Ingin jahat kita jika berjaya, pemula orang duduk ke sini ke bentuk, ingin job agar lagi ke sini, ingin job. Kamu tambah ke sorkar kalau kot ini bagi keren. Kalau ke reservation policy bagi ni sonok kini tiar kita menjadi leadership bagi kemen M. Yang apa yang lagi tinggi? Nak kata ke sini keren. Yang lagi tinggi nak kata ke sini keren. Nak kata ke sini keren kampun hun. Yang betul. Ya kene kecil syarkan. Ngangai pada sorkar. Kadang ini kemat di banyak berdiri, bagai jeki kambing tangannya apa parking lot, mereka jeki, kecing lina, kecing pisah, kecing kesan, kadang nak bawa kari, kabinnya kecing. Ibuan kali anisiam lania, syarikat jaga, ibuan lagi jaga kapur, kita jai lagi real yo kata kini sama macam mesti. Kipuruk yang baik kali, kim selasu, anon ai yang cingkesan. Kini kalau kesin, kalau saya sen pat, ke Northeast berokoi, ke India berokoi, kali ini kecil-kecil kecil kompet. Yang lesu lagi syakmat tanam, berkasi rumah penyetili, kalian kota tentang kasih kata kalau pemikran bagurupan perkat. Inlet syakat perkai, benda cat penreo kebaitli, bagi sama kiri, ya hakaliti kepada ibanya. Waktu siwi lagi jangan lawai ke